Kitabu cha Ezekieli mlango wa 45. Mtalo wa Bwana wa yoinsi. Mstari wa kwanza. Bwana akenera kunena kinamba. Mduho gaje yoinsi hero urithi. Mtamtengera Bwana sehemu ikale sehemu eri. Sehemu hiyo endakana na urewa mita 10,500 na walama wa mita 10,000 na yosi ndakala eri. Kaza siku hiyo kisiku cha mita 250 kwa mita 250 kindakala cha hatu haeri na kindakala kiza dangaro kwa ni nafasi ya wala wa mita 205 kaiza yo sehemu eri mdapima kisiku cha urewa mita 12,500 na wala wa mita 5,000 kaiza kila kisiku kiki handakala naro hekalu hatu haeri kukira kweri kosi kindakala ndo sehemu eri ya yoinsi na kindakala ni mtalo wa alombi mario manahumika hatu haeri na mamsongerao Bwana na kumuhumikira handakala hatoa nyumba zao na hatu haeri haro hekalu kisiku kingine cha urewa mita 12,500 na wala mita 5,000 kindakala cha ala mahumikia hekaluni heremanigao kwa utuamizi ya kuishi. Mstari wa handa mtalo wa muzi kugwira nayo sehemu ndio tengwa here sehemu eri mde ikasema ya wala mita 2,500 na urewa mita 12,500 ikale ya mzi sehemu hii ndakala ya atosa nyumba ya Israeli. Mstari wa fungahe mtalo wa mtawali na insi ya upande huu na upande huu wa yo sehemu eri na yo sehemu ya mzi indakala ya mbomu indendera msero wa zua kula kwa upande wa msero wa zua na indendera upande wa mwambolero wa zua kula kwa mwambolero wa zua indatuwa na ure na sehemu mwenga yaho yago mani gambari kula muha kwa msero wa zua tamuha kwa mwambolero wa zua insi indakala mali ye mo Israeli na abomu wangu kama ndaonera kahere atu wangu ila mandare cha atu wa nyumba ya Israeli maihali yoinsi kulenga nambari zao. Mstari wa 9 mtawali ni sute atawale kwa hachi Bwana mlunga namba vivi vinatosha heni ya boma Israeli richa ni fujo na kuwaonera na muhende garigo kakarakara na gahachi richa ni kuwainga atu wangu kulakaiza insi yao Bwana mlunga namba mdakala na mizani za hachi efa za hachi na badhi za hachi ela na bati efa na bati vindakala na kipimo kingwenga bati indakala ni sehemu mwenga ya sehemu 10 za homeri na efa indakala ni sehemu mwenga ya sehemu 10 za homeri indakala ndo kipimo cha kukubalika shekeli mwenga indakala ni gera 200 shekeli 200 jumla ya shekeli 205 jumla ya shekeli 15 zindakala ni mina mwenga. Mstari wa 15 malagizo zulu za sadaka indo sadaka mdio mboza sehemu mwenga sehemu mtandao za efa kula kwa kila homeri mwenga ya ngano na sehemu mwenga sehemu mtandao za efa kula kwa kila homeri ya mere kipimo cha mafuta kilicho lagizwa sehemu mwenga sehemu 10 za bati kula kwa kila kori mwenga ni karakara na homeri mwenga na karakara na bati 10 na ngonzi mwenga kula kwa kila bati ra ngonzi 100 kula kwa mgini wa Israeli kumwagirwa mwazi tototo sadaka zizo zindambozo kwa utoa sadaka za msere sadaka za kocha na sadaka za dheri ili kwa hende watu mausire dhambi Bwana mlungu namba atosa yo insimanda gura na mbomu kwa Israeli kaza kumboza sadaka hii indakala ni kazi ya mbomu kula zizo sadaka za kocha sadaka za msere sadaka za kinewa sikukuni kuzungwa kwa mwezi na sabato yani kwenye sikukuu zo zilizoikwa za nyumba ya Israeli andamboza sadaka za dhambi sadaka za msere na sadaka za kocha na sadaka za dheri ili nyumba yao Israeli idimekusirwa dhambi. Mstari wa 18 sikukuu Bwana mlungu namba vivi siku ya kwanza kaza mwezi wa kwanza mdahala kinzao kisicho kaila mtuse watu waeri mlombe ndahala sema ya mila ya sadaka ya dhambi yake kwenye yo mimo ya miriango ya hekalu na kwenye pembeni zuruza chokija cha kwambozera sadaka na zuruza yo mimo ya mufira wa muhalo wa ndani na undahenda za visho siku ya funga ya mwezi kwa utua yoyo saria henda dhambi kwa bahati mbii hedu kwa kusamanya kwa ngire hiyo mdari henda rohe hekalu rusirwe dhambi siku ya 18 ya mwezi wa kwanza mda usa sikukuu ya Pasaka na mdaramika isiongezwa 3 kwa siku fungahe siku hiyo yembo mandala cha kizao here sadaka ya dhambi kwa utua kwa kweye na atosa yo insi kiza kila siku kaiza za siku funga ya za siku kuu
yembo andambo zirabu ananza ufungaye na turume funga zisizokaila hera sadaka za kocha haungana ndenge ng'wenga ya sadaka ya dhambi andambo za sadaka ya unga ya efa ng'wenga kwa kila kizao na efa ng'wenga kwa kila turume haungana vizho andambo za hini ya mafuha kwa kila efa kaiza siku ya 15 ya mwezi wa fungahe na kwa muda wazo siku funga za yo siku kuu yembo mandambo za vitu za vizho kwa utoa sadaka za dhambi sadaka za kocha na sadaka za mtsere na mafuha